çeşegen yan tereze tübün yılaylenese ol şeşekte utıra şılıtıp canımını alı kızıl utanda yılaylenese ol şeşekte utıra şılıtıp canımını alı kızıl utanda Bağırın yılmayıvan көріп Min atadım seni Yaran gülüm deyip Sin yaran gülüm elin Kutlu ömür kiştim Süyü kesesinden Kutlu şeref içtim Sin yaran gülüm elin Kutlu ömür kiştim Süyü kesesinden Hukme şeref içtim Şak ikeu buldu Minem yaran gülüm Birsi bizi canlı Birsi teres tübün İki gülüm de bit Şükür şeşek ata Kungel köreydirsin Yeşillik gire fayda İki gülüm de Şükür şeşek ata Kungel köreydirsin Yeşillik gire fayda İki gülüm de bit Şükür şeşek ata Yeşillik gire fayda Kungel köreydirsin Yeşillik gire fayda Yeşillik gire fayda Biz jarşılarını kay vakit Alar indi ikinçirek tirli kişiler diler Lakin hiç kine de olay tugil Biz jarşılar Nek siznin kibik halıq Lakin bizning ayırmabız Şüt kine ayırmabız var Biz şuşu jir yezine Halıqni saflandırga dip Nurlandırga dip Munglandırga dip Jiberilgen bir Allah Teala'nın bendeleri Şuna göre Min de kadarlı dostlar bu sahnege 26 yaşımdagina oyak bastım. Bu yazmışını men özüm sayladım. Birau da kыстап saylatmadı. Men şuşu sahne otlarına özüm kirdim. Men otlarga özüm kirdim. Otlarga özüm
кердем, йырып чыгалсам иде, дүрелеп януларга жаным шыдаса иде. Мин отларга үзем кердем, карамый уңга сулга, хыялларым тартты микән бу кыйын авыр юлга. Мин отларга үзем кердем, карамый уңга сулга, хыялларым тартты микән бу кыйын авыр юлга. Жар эзләгән мусафир мин, йөрәккә каннар сава, үз юлымнан атлап барам, яралар ала. Мин утларга үзем кердем, карамый уңга сулга, хыялларым тартты микән бу кыйын авыр юлга. Үреләргә тартылдым, ачтым дөнья серләрен, тик җырларга багышланды минем бар гомерләрем. Мин утларга үзем кердем, карамый уңга сулга, хыялларым тартты микән бу кыйын авыр юлга. Мин утларга үзем кердем, карамый уңга сулга, хыялларым тартты микән бу кыйын авыр юлга. Хыялларым тартты микән бу кыйын авыр юлга. Әнкәй әйтә торган иде. Улым, 40 яшькә кадәр тормышыңны булдырсаң булдырасың, инде 40тан соң калсаң, ул барып чыкмаска мөмкин дип. Дөрес әйткән әни. Бүген минем бар нәрсәм дә бар. Иң мөһиме сез бар, хөрмәтле дуслар. Әнинең бу сүзләре мине гомерем буе озата бара. Авылымнан әнкәй хат җибәргән, ничек улым дигән хәлләрен. Инде менә күпме вакыт узды, нигә юксың дигән хәбәрен. Кайтам әнкәй, кайтам инде тиздән, хатлар кебек очып үземдә. Белсәң иде ничек сусавымны, синең әйткән җылы сүзеңә. Газиз әнкәй белән борчыласың,
Senin için haman biz balla Qayta almay yersem zinhar için Anattılar deyip oylama Günlerde oylar bulup sina Tıyıladır biz yok şağında Sağışımını hatka gene tugil Tabasındır davul canına Upkeleme sirek şıraşuğa Upkeleme enkey yılama Yazmış dil bigesin Tarta tarta Sayık bulmay koyşak vakıtka Aziz enkey bilem barışılasın Senin için haman biz bağla Qayta almay yersem zinhar için Anıttılar deyip oylama Qayta almay yersem zinhar için Anıttılar deyip oylama Hazır yaş jырчылар bek көп, qadrli do'stlar. Bek yaxshi jырчылар бар. Gerçi xalq o'zi hal etsa da, jырчыларыбыз көп, lekin men barısını da hurmat etam. Jırlagan kishi нашар bo'lmay, lekin bizga endi o'rta bo'yin deb aytaylik. O'rta bo'yin jырчыларга basıp turu için şuşu sahnani yovlab aluvına tül, onu tutup tatarga kerak. Şuna göre bizge bek tırışıp işlerge kerak. Onun için elbette siz buluşasız, hürmetli tamaşaçılar. Siz bizge kanat beresiz. Siz bizni üstüresiz. Indi kilip 40-50 yaşlarda ömrünün ortası diler 40-50 yaşlarını oylamayık әлі bu haqta indi 40'ta bolsak da көңілләр bit yaşalı
Ömrünün en matur çağı başlana bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Ömrünün en matur çağı başlana bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Kütte bizni qırıq yoqda, qırıq türlü işimiz. Nindi bulsa da zamanı şın iterge xiyallarını jite bugün küçübüz. Ömrünün en matur çağı başlana bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Söyüp, söyülüp ömür iter biz ölü. Balalarda o'sib jetken 40-50 yaştayken yaşauning bütün yemi. Ömrünün en matur çağı başlana bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Ömrünün en matur çağı başlana bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Ömrünün en matur çağı başlana bit qırıqda. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Yaşlar bizge kızıksınlar, men olarga kızıqamam. Mana şulay yaşap yatamiz endi. Kunda bayram, kunda to'y, kunda konsert, kunda banket, Allohga shukr. Biz bildiramiz anasin. Qadrli tuğanlarım, nihallarınız var. İnsan sağlığına yaşap yatasızmı? Bugün ben aytganda mına olga ketiş var. Olay bir burchilmag'iz. 12% inflasiya bilan ortqaroq chekinsakda 76% saylovlar bilan olg'a borib turamiz. Общем, aybatgina boramiz. Bayramlarga yelendik endi. Qozonning 1000 yilligini o'tkazgandan beri nolli sonlarga kelib tura hozir ko'z oldina. Hali mana shu 1000 yilligidan Qozonning 1000 yillik metrolarimiz qoldi, 1000 yillik ko'pirlarimiz qoldi. Alloh bersa 1000 yillik piramidamiz bo'la Alloh bor Alloh bersa. Umuman aytganda gil butun narsa nollar bilan baylangan. Aybat o'pishim aytganda biz endi hozir uzg'an yilg'ina mana bek zo'r son bilan raport berdik.
Tataristan 3 milyar tonna nefit yetiştirdi. Şep bit bu kadarlı tuğanlarım. Bu bit nindi zor uğuş. Eğer şu 3 milyar tonna nefitini Tataristan'da yaşayan her bir kişiye tigizlep bulup bulsa iken, hemme bizim birer işilon nefti bulur ya. Kim degende 1000 tonna çıkağı. Mine zaldan işe kişi otura. Hemmegizning birer işilon nefti var degan söz. Nudres bizning qopqa tüplerinde indi hazır aka qo'yarlikda o'rin yo'q. Shunga ko'ra biz ol neftini işiloni bilan Moskvaga jiberib turamiz. Ondan kiri qaytgani yo'q, olarga gil siya borsida. Durusini aytganlarning trubalari bizde zadvishkalarini bitinisi Moskvada bo'la bu endi. Mana qadrli tuğanlarım, ali o'zgan yilgina biz million tonna ikmak jiyib olgan edik. Bu yilda shulay bo'lar, azroq orttiribmiz. Chunki biroz orttirmishi bo'lmay hozirgi zamonda. Mana şu milyon tonna ikmak, şu jirlarni to'dirib turayindi. Kun sayin 1000 tonna süt savabızdı. Evet, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Hazır sütler şunday temni, çünki sütke su qo'shmaylar, su sütten qiybatroq hazır bora o'xshama kiringina. Hazır tuğanlarım, uylanalar bizim turda hammasinden şulay uylab turalar, nishlatirga, tiglaytirga, bulaytirga. Ali mine transport turunda da beknek uylaganlar, nişigire gitip pasajirlerini tağın talap bulur iken deyip, plastikoy kartlar ve tigisin mınsın diler. Yok, yana ısul tapkanlar uylap. Hazır toqtalışlarda bulaşak ulşevler. Her bir toqtalıştayın ulşev koyacaklar. Hem avtobuska kirir aldından bizni ulşep kirteşekler. 70 kilo şamasında bulsak, bir bilet alacakbız. Indi 70'ten artsalar 2 bilet alacakbız. Elbette hükümet ayta 35 kilolu mujiklarga ilgöte bulurdu yallah birsa. Hadret oğlanlarım, barabız, olga taba barabız. Mine kişegine ayum alayın soylap koyduk hali Allah'a şükür. Soyladık deyip indi. Hayır, rahmet soylavçılarımın da oturayken. Benim soylavçılar tekinderek otura. Hadret oğlanlarım, mine bit eybet bulduyum. Biz hani soyluyuz deyip bilaygın ettik indi. Soylavunanın jartı yıl ilgök soylap koyduk indi biz. Hani Putin koşuğa yeme. Mında 2 Mart günü rastladık kına indi biz hani. No, yaş uğruna yaşını koyduk şunu sırahat. Onlar Moskvalar nersedir yaşlarga bir kızığa indi. Amine bizniki akıllı, Allah'a şükür. Bizim prezidentimiz. Degende oyu önüne su düşe başlasa Moskvada. Oyum alayının önüne. Hazır bizim prezidentini şakırıp kine başlaylar. Ne işleybiz? Falan itebiz, ne işleybiz? Bizning kengeşler bilen olga baralar kadir tuğanlarım. Nöttigilerini kayten bittik tıratırgan tügül, türükümüş gibi gindi mine. Bir urunda oturmaylar, hamman yürüp durga gerek alarga. Koyşangınalar sakın çıkarıp, koyşangına ukasarga kuyup ülgürelerdir. Bir qarysın alar Angliyada, bir qarysın Amerika'da. Ol Putin, otnağa 2'şer tapkır Germaniyaga jüri başladı. Öyle bir siyerkesi var, şunda bilinmeydi. Şok katkış. Minne iş masabizinin jitekçiler gül halık arasında Allah'a şükür. Devlet Sovyeti Reisi bir şaybadırımda, Premier Minister aftadırımda, Prezidentimiz ippadırımda gül halık arasında. Belki yani sizin arada da vardır Allah bilsa. Çünkü bunda bütün beyran birge koşulgan bir kadirli tuğanlarım. Siz bilesiniz mi? Buna şundi bir seyir bir. Şu sizni konsertka jiberdiler de. Hazır siz yugunda 40% halık bilesiz mi nerse bile şugullanı. Bilesiz mi nerse işlep yata artıklar. Kompüterda oynayıp oturalar. 40% kişi. Reseyde 126 milyon kişi var deyip sanasak, bu 40% çama bile 60 milyon bulup çıkayın. Demek 60 milyon kişi tügülündü hazır bu minutta. Ondan sonra son iki biz bir 20 milyon kişi yoldan koytup kıralmayalı. Probkalarda intige olar da miskin kişi tügülündü paka. Koyt kaçta kişi bulmasar tizgine. Sonra biz 1 milyon kişi armiyada, 1 milyon kişi türmede, olar beri indi şulay bir yoluyum. 3 milyon kişi balnitsada, 700 bin kişi oynayalmayalı. Gupşum. Otna boyu, bayram ite, 20 bile 8 Mart'na birge koşup, şulay itip, küşenip, indi orttırıp sanı başlasan, bütün Reseyde, jünni dip aytırlık 1000 kişi var. Mine şu sizin de var, kadrli tuğanlarım.
Dünya utuyuqqanda sen qalsam tutqında min qalsam upqında sabri tozg'ina o'shaqqa gitarga sog'ishdan yondirma yatlarga aldırma sabri ozg'ina o'shaqqa gitarga sog'ishdan yondirma yaşavın hakkında eller yarası yürekini ütkende yalğışlar yaralı yazmışlar bitkende sabri tozg'ina o'shaqqa gitarga sog'ishdan yondirma yotlarga qoldirma sabri tozg'ina
Aşıkıma giderge sağıştan yandırma yaşamın hakkını. Durmuşның yazıları, nurların sipkende, süyüvüm nazıları, ümitin kütkende, sabır et azgına, aşıkıma giderge, sağıştan yandırma, yatılarga toldurma, sabır et azgına, aşıkıma giderge, sağıştan yandırma, yaşamın hakkına. Yaşamın hakkına. Мен өзім түзуші боларақ, хөрмәтле дуслар, түзушілер арасында бик көп дусларым бар. Менә мәсәлән, Татглав Инвестрой җитәкчесе Рим Шафикович Халитов, шундыйлардан ул атказанган түзүче республикабызның, әле алай гына да түгел, үзе шигырьләр иҗат итә, аның китабы да бар. Менә мин шундый кешеләрне яратам. Алар нидә генә утырмый, креслода гына. Үзләренең эшләрен сәнгать белән бәйлиләр. Менә андый җитәкчеләрне хөрмәт итәм мин. Менә ул үзенең чыгышы буенча Оренбург өлкәсеннән. Менә безнең партияның инструкторы булып эшләгән күп еллар буе шушындый хөрмәтле кеше инде ул. Шуның авылы Югары Шар дип атала, Рим Халитовның авылы Югары Шар. Ул сүз каян килеп чыккандыр инде, ансын белмим. Менә төзүчеләр дидем, төзүчеләр арасында тагын Еврожилстрой җитәкчесе минем якын дустым Әнәс Шавалеев һәм менә шушы Рим Халитов, алар минем төп дусларым дип әйтергә була. Без төзүчеләр бергә яшибез, бергә иҗат итәбез. Менә әйдәгез әле шушы Югары Шар дигән авылны, җырны тыңлап карыйк әле. Ошармы ул сезгә, ошамасмы? Ләкин ошарга тиеш. Гәрчә бу авыл бездән ерак түгел. Баулы янында гына. Югары Шар! Әйдә! Хоппа! Аерылмас идем бер кайчанда, туган яктан өскән җиремнән. Балачакның бер бишеге булып, сагыш саркы йөрәк түреннән. Югары Шар туган җирем, шишмәләргә бай авыл. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Югары Шар туган җирем, шишмәләргә бай авыл. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Балачакта сулап үскән идем, арны-борының дала һавасын.
Хәтеремдә һәр чак сакладым мин йөрәгемә тансык давасын. Югары шар туган җирем, чишмәләргә бай авыл. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Мында үзәннәр киң, офыкларга чаба атлары. Соңгы сулышта да онытмамын туган җирне, туган якларны. Югары шар туган җирем, чишмәләргә бай авыл. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Югары шар туган җирем, чишмәләргә бай авыл. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Югары шар туган җирем, чишмәләргә бай авыл. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Еракларга китеп бардым, аерылулар бик авыр. Dağlarda açtı ol yağlığım, belki tavalırsın işkeyin. Yeşileysigen yarım yakka kaldı, eytegeşe dostlar nişleyim. Yeşileysigen yarım yakka kaldı, eytegeşe dostlar nişleyim. Onun yüreği de sızlanadır, azaplanır.
bir kavuşuruz kibik күңелге. Şıradın benim törmüşümda nur sipmegeş tağlar otanda emme sönmez ruhum haman kişili derya suyu taşıp aksa da emme sönmez ruhum haman kişili derya suyu taşıp aksa da. Ой, Marina, рәхмәт инде сиңа. Вот, Marina, сиңа бик зур рәхмәт. Sen bu kızga Тырфат абай. Менә Marina дигәч сез уйлыйсыздар инде, нинди бу моңлы җырны Marina уйнады дип. Ләкин бу татар кызы, Крәшен кызы, Marina Шурликова. Баяннарда Татарстанның халык артисты Рөстәм Вәлиев, Самара һәм Ринат Вәлиев, Сергач. Хуш исәләрен гөлләр сипкәндә, тәрәзәмне җилләр чирткәндә, карамадым нигә әйләнеп, яннарымдан үтеп киткәндә, җылы язлар тик башланды гына, әлегенә яшел иде кыр, әйтер сүзләр әле әйтелмәгән, җырланмаган әле безнең җыр. Сине генә бәхет йолдызым, йөрәгемдә саклап йөртәм мин. Аерылышу теле килмәсен, güzel kavuşu tamın gütem min. Жылы yazlar dik başlandığına, әлегенә
yeşil kiydi kır Eytir sözler ali eytilmegen Jırlanmagan ali bizning yer Жылы яслар тик башландығына Әлегіне яшел инде қыр Әйтер сүзләр әлі әйтелмәгән Жырланмаган әлі безнең Qadrli dostlar, ömrüm boyu İlham Ağa Şakirov'tan örnek alıp yaşadım, yaşayım hem yaşayacakmın. İlham Ağa Şakirov biz yaş jırçılarga ilgi Tuqay bulagi iyesi, Tataristanның hem Rossiyaның халық артисті İlham Ağa Şakirov. Bir şıkkaş 20-30 jır-jırlayım yarayım. Ay yanında yaktı yıldız. Oy yanına da yaktı yıldız Korabımıma yalamaya Yıldızlar yaktı yalamaya Niye kügelim mağaya Yıldızlar yaktı yalamaya Niye kügelim mağaya Aygan yıldız bulup Möngü elimde kalırım Yılıma aygan yıldız bulup Oy yanına da yaktı yıldız Benim yıldız semağına Kanıt konuda ulada süne Olam yıldızımına Kanıt konuda ulada süne Olam yıldızımına Kanıt konuda ulada süne Olam yıldızımına
Рахмат. Менә хәзер башкалачак җырны мин Волгоград өлкәсендә Шапурники дигән бер авылда язып алган идем. Шул авыл халкы булай ди. Менә әле безнең авылга гомергә дә тере артист аяк басканы юк иде. Менә бисмилла, сез беренче булып килдегез, сезне күрәбез дип. Һәм менә шул авыл халкыннан менә бер җыр ки язып алган идем мин. Ул бик яракта идек без дип атала. Менә шул җырлар танышабыз. Çakırım yerine girdik biz Akkada fakının tarılgan şağı Akkada fakının tarılgan şağı Tuğanlarının sağınıgan şağı Akkada fakının Qabılğan şoğur Tuğanlarının sağınıgan şağır Jitmiş şakırımını yakın biz bir güreşer için geldik biz Vakkalı fakının tarılgan şağı Vakkalı fakının tarılgan şağı Tuğanlarının sağınıgan şağı Fakının tobulğan şoğur Tuğanlarının sağınıgan şoğur Tuğanlarının sağınıgan şoğur Rahmat bizga. Bir avul keyin septirganim. Bizga avul. Avul keyin ayda güzel. Jigitlar.
Natalya garmuna mana yaşligerem uzmasınlar Mutsuzlarda bir mumlansın Yürekleri sızlansın Mutsuzlarda bir mumlansın Yürekleri sızlansın Oy Natalya garmunun bizning avval kuyuneler Teres sayına mımnar tulab tersin avval eyine Teres sayına mımnar tulab tersin avval eyine Oy Natalya garmunun dilleriyle batmasın şu uya tüzeklerini Kızlar yıkılıp yatmasın uya tüzeklerini Kızlar yıkılıp yatmasın Uy Natalyan gormunun yigitler yırda gitsin şu Tuğan avlından gitkenler işitip yaşın tüksen Tuğan avlından gitkenler işitip yaşın tüksen Tuğan avlından gitkenler işitip yaşın tüksen Tuğan avlından gitkenler işitip yaşın Jigitler ayda başlayız indi.
Yıllar eylene Ufukta indi küz şeylene Biz ikev yeneşe bulganda Küzlerim yazlarga eylene Süyüden başlarım eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene Süyüden başlarım eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene Eylene Şeşimiz şeşlerge beylene Biz ikev kanatlı ışışta Karusele tılsımlı eylene Süyüden başlarım eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene Süyüden başlarım eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene Kuvuşa bar dünya eylene Zargıp kütkenim sinmelle Eylene karusel eylene Senin de kütkenin minmelle Süyüden başlarım eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene Süyüden başlarım eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bit karusel eylene La 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 Teslime Nizami, автор башкаручы композитор, bu jırның авторы. Şiiri Raşat Nizami'niki qadrli tomoshachilar. G'abtifetga bek zo'r menim rahmatim. Chunki har bir jirimdan hit yasayl menim. Rahmat G'abtifet, shulay birga jirlashib yashaylik. Rahmat. Eng seksualniy kompozitor Teslime Nizami. İjodin aytam, ijodin.
Tuylarda giyesenmi Yaşlı izlep yar tapmağaş Yanasın giyesenmi Takdirlerden uzak olamay Ulu barısından da kişiler Birgeleşip gürlep yaşik Parku gerşinler düzülür Uzak şulay gazaplama Canı sigenim sinigine Nasip olsa kavuşuruz Gözler değmesinigine Takdirlerden uzak olamay Ulu barısından da kişiler Birgeleşip gürlep yaşik Parku gerşinler düzülür Takdirlerden uzak olamay Ulu barısından da kişiler Birgeleşip gürlep yaşik Parku gerşinler düzülür Parku gerşinler düzülür Parku gerşinler düzülür Yalğız tırnan şehir süllerine de
Üzeklerini üzü tavuşı Tuğan yaklarına qaytkan şaqta Yalğız qaldırğanımı yazmışı Tırıqtırımla tavuşı Minekine oxşaş yazmışı Tırıqtırına tavuşı Minekine oxşaş yazmışı Minekine oxşaş yazmışı Başışından ura-bura bıştım Ezledim yerde usparın Hasretleri saymay yüreğine Söyledim şulay manzarın de yok eynedi üsparım Kimlerge son senin muğazarım Minem de yok eynedi üsparım Kimlerge son senin muğazarım Samasim mazara Ortası jerde hamon oqqar Yirağa yatırına tavuşı Көз yaşlarım tama salqın qarığa Min qızğanıp yılım şul qışını Tırıqtırına tavuşı Özgertesi idi yazmışını Tırıqtırına tavuşı Özgertesi idi yazmışını Özgertesiydi yazmışını Özgertesiydi yazmışını
Безнең гомер шулай кырылган. Бәхетләргә сөю уралган. Парлыларга аппак мәхәббәт. Телем итеп туралган. Шибәрләрне шибәр яратыр. Сөю урманына каратыр. Моңсуланып калган ялгызларга. Бәхет чебен кемнәр таратыр. Şiberlerine şiber yaratır. Siyu urmanına aratır. Моңсуланып калган ялгызларга. Бәхет җебен кемнәр таратыр. Бәхетлеләр йөри парланып, сөю урманына алданып. Эй ялгызлар кала ишне көтүп, килер дип сөю алданып. Şiberlerine şiber yaratır. Siyu urmanına aratır. Моңсуланып калган ялгызларга. Бәхет җебен кемнәр таратыр. Ялгызларны күрү кызганыш. Ялгыз калу көне аяныш. Парлыларны сөю назлаганда. Аларны соң кемнәр яратыр. Şiberlerine şiber yaratır. Siyu urmanına aratır. Моңсуланып калган ялгызларга. Бәхет җебен кемнәр таратыр. Şiberlerine şiber yaratır. Siyu urmanına aratır. Моңсуланып калган ялгызларга. Бәхет җебен кемнәр таратыр. Моңсуланып калган ялгызларга. Аларны соң кемнәр яратыр. Ялгызларны кем соң яратыр.
Рафина. Менә монда бер сәгать бар. Кул сәгате. Моны мен хәзер бер 55 яшь дигән җыр җырлыйм. Аннан соң бүген кемгә 55 яшь тулган? Шушы сәгать аныкы. Бармы шундый кеше? Пока сез уйлый торыгыз, кайчан туганыгызны. Бар диделәр. Бик Бар. уйлаганнан соң. Бирегә килегез. Юк, сәгать бер генә бит. Сәгать бер генә, минем сәгать бер генә. Юк, бүген тудыгызмы? Шундап. Юк, кичә керешми. Миңа бүген кирәк, бүген туарга кирәк. Кичәгеләр алдылар инде. Кичәгеләр алдылар. Ну яра, менә кадерле дуслар, юк икән име, бүген туган кеше юк икән, ярар. Ярар бүген. Юк, токта, алай булмый, бу сәгатьне кемгәдер тапшырырга кирәк бит инде. Юк. Юк, булай әйтәбез, кадерле дуслар. Менә мин инде 16 ел сәхнәдә бер кеше бар. Рәйсә исемле ханым. Елда, менә Тинчурин театрында мин бер елны 16 көн подряд куйдым, яшь вакыт тайындансы. 16 көн туктамыйча, менә шунда ел сайын 16 ел буена минем концертымны бер көндә калдырмый, иң яхшы билетларны гына ала. Көн сайын шул, көн сайын килә дә чыга, чәчәк тотып, көн сайын килә дә чыга. 16 ел рәттән. Рәйсә, сез мондамы бүген? Әллә ул да юк, кара. Рәйсә, Артык мактап аттың бугай. яра, бу да булмады. Рәйсә килмәгән бүген, кара әле. 16 ел буе килде, кичә килде, 3нче көн килде. Давай булай әйтәбез. Аны Рәйсә. Менә Рәйсә. Нәк үзе. Менә бер көн калганы юк, кадерле дуслар. Бу нәрсә кызык икән инде? Мин аптырайм. Менә Рәйсә 16 ел минем белән Рәйсәгә тапшырабыз. Рәхмәт, Рәйсә. Бу чын-чыны. Минем кеше түгел бу. Шын йөрәгемнән әйтәм. Минем кеше булмады бу. Ә хәзер давай Рәйсәгә багышлыйм. 55 яшь. Бәребер тула инде ул, Рәйсә. Давай. 55 яшь. Генә гомер үтә диеп, борчыласың әткәй син юкка. Дөнья мәшәкатең артса әгәр, булышырга чакыр онытма. Безнең нәсел бик тиз картаймый, юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса саулык кына булсын. 55 яшь әллә ни түгел. Безнең нәсел бик тиз картаймый, юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса саулык кына булсын. 55 яшь әллә ни түгел. Уйласаң безгә барсы җитә. Дөнья иркен шундый күңелле. Яннарыңда әнкәй басып тора. Яңа төшкән килен шикелле. Безнең нәсел бик тиз картаймый, юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса саулык кына булсын. 55 яшь әллә ни түгел. Безнең нәсел бик тиз картаймый, юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса саулык кына булсын.
55 yaş elleni tugel. Әткәй яшигәле бар булганның рәхәтен күреп, ни сорасаң Ходай шуны бирде, кайгы хәсрәт төшмәсен берүк. Безнең нәсел бик тиз картаймый ул, юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса саулык кына булсын, 55 yaş elleni tugel. Bizning nesli bik tiz qartaymay, yokka gına sızlana ko'ngling. Allah birsa sağlık gına bulsun, 55 yaş elleni tugel. Allah birsa sağlık gına bulsun, 55 yaş elleni tugel.
Алмаз Хамзин ижад еткән жыр «Син барыбер минеке». Başından ötmey ol yaratu, kim yüreğin kokmay mehabbet. Mina taptan yazma şunday gazap, seyu degen jaza jarahat. Mineke bulup tuğansın, var bulgaның mineke. Nazlama irkelewen, yılmayuğun mineke. Yazman ikimizge, nişanı bulig ikiге. Min yaratam onu canım bilen, yaratırmın ahri mengige. Mineke bulup tuğansın, var bulgaның mineke. Nazlauың irkelewen, yılmayuың mineke. Birovga da bermas edim, bo'lmas edim meni seni. Tek bir nihal eta olmayim, yaqin do'stim senga. Besh yurakda yana uch muhabbat, birga yana onun ikkisi. Menim yurak o'shag'ida elib, bo'larmikan havo urushi. Meniki bo'lib tuğansın, bor bulgaның meniki. Nazlauың irkelewen, yılmayuың meniki. Birovga da bermas edim, bo'lmas edim meni seni. Tek bir nihal eta olmayim, yaqin do'stim senga. Tek bir nihal eta olmayim, yaqin do'stim senga. Sen baribir meniki. Rahmat. Qonaq bo'lib yig'izida, zikr aytik turig'izida. Iymon nuri yuzig'izida, nur baliqsin har dam sizga. Mendi tilak tilik sizga, esen sog'lik tilik sizga. Mukaddas Qozon yerida, ijod baxtin tilik sizga. Xayr duo qilib sizga, Tatar
yaşav vecih bulasın. Bu beyreme hocalarına himaya kılışılarga izgi gamelleri için savab kılsın Teala Allah. Salavatullah aleyhim ve aleyhim ecmaîn. Cümle bizge rahmet eyle Leylaha al-alamin. Cümle bizge rahmet eyle Leylaha al-alamin. Молодец, кızım, молодец, дорогой. Teras açıp cümler şaştım. Hilede yıkı kıgarışın. Hilede de yıkı kıgarışın. Hilede sızını kırarsın. Kıgarışın gerilidir. Ballasın oynattırga. Hele de yari dostlarım var. Kümlemine yuvattırga. Kıgarışın gerilidir. Ballasın oynattırga. Hele de yari dostlarım var. Kümlemine yuvattırga. Kalfağım var şelim yok, şel alamışa halim yok. Siz dostlarıma hakkı için cırlamışa halim yok. Kıgarşın gırlidir, ballasın oynattırga. Hele de yari dostlarım var, kümlemine yuvattırga. Kıgarşın gırlidir, ballasın oynattırga. Hele de yari dostlarım var, kümlemine yuvattırga. Altını bulup ağayımla, kemişi bulup damayım. Siz dostlarımın karşısında şemlere bulup yanayım. Kıgarşın gerilidir, ballasın oynattırga. Elde yari dostlarım var, kümlemine yuvattırga. Kıgarşın gerilidir, ballasın oynattırga. Elde yari dostlarım var, kümlemine yuvattırga. Elde yari dostlarım var, kümlemine yuvattırga. Rahmet. Tatar estradasının kileşegi Seyde. Seyde, eytele sen meni neçe yaşta bile başladın? 2 yaştan Koydan bildin sen meni, koyda gördün? televizordan anda reklama baraydı. Men nindi akşarlak şunday deb aytdingiz. Buldu şolandı hal Seyde buldu. Eyde Seyde biz senin bilen hazır Akşarlak gazetesinin 7 yıllık yubileyinde jırladık bit sport sarayında. Akşarlak gimnin jırlap beri geli tamaşaçılarga. Zəngər solu kingi dəldə Akşarlaqlar talıbına Şadlıqına dili olar Tataristan xalqına Akşarlağım, akşarlağım Aşı boyuna Oynay dəldə Jırlap gülüp Şadlıq bilen
яшәргә яз туган илемдә. Рамансы Сәйдәнең әтисе Ирак Екатеринбург шәһәреннән кайтты Айрат хәзрәт. Сәйдәнең әтисе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм кардәшләрем. Бик күп кенә җырчылар, шулар арасында менә хөрмәтле Габделфәт кардәш бездә үзләренең җырларында мәңгелек матур темаларын күтәрәләр. Әти, әни, ватан, туган җир турында. Кызганыч ки, әтиләр, әниләр тәкъдир белән дөньядан китәләр. Авыр җирләре йомшак булсын, урыннары җәннәттә булсын. Ләкин һәрбер кешегә иң якын бер тема кала, ул ватан да һәм туган җир. Америкада булганда Рәсәй җирләрен сагындым. Рәсәй җирләрендә яшәгәндә Татарстанны сагынам. Һәм әйтәсем килә, сез бүген иң бәхетле кешеләр. Чөнки сез шатлык белән шушы Татарстан җирендә яшисез. Рәхмәт. Рәхмәт.
Qadrli tuğanlarım, konser bitib bor ekan, әлі мен sizin bilan to'ygancha bir сөйләшкәнем дә юк. Сөйләшеп алыйк инде, сүз күп бит әле. Менә шәрик календарында һәрбер елның бер хайван исеме белән аталып йөртелгәнен беләсез. Әйтик, 3нче ел эт елы иде, узган ел дуңгыз елы, быел күсе елы бит, күсе елы, киләсе елга үгез елы, Алла бирсә. Менә һәммәсенә җаен таптык. Эт елын без әдәбият сәнгать елы иттек. Дуңгыз елын хәйрия елы иттек. Күсе елын гаилә елы иттек. Киләсе елга үгез елын нәрсә әйтербез дип уйлыйсыз менә? Нәрсә җитми безгә? Акча елымы? Байлык елымы? Анысы безгә ләгәсе юк, гомумән. Менә монда сәхнә артында берсе кычкыра, ирләр елы итик ди. Ирләр елы өчен маймыл елы бар. Хатын кызлар елы өчен аждаха елы бар. Ну biz uylabroq o'tiraylik, chunki yetakchilarga yordam etar kerak. Yo'qsa agarda xalq uylab topmasa, ular o'zlari qarar bilan uylab topalar. Hammasini de motor gina kelishib tura. Yarar. Adabiyat san'at yo'lini o'tib ketdik. Mana bu yilgi yil menga bek o'xshay. G'oila yili. Hatto shular konsertlarga keluvingizda g'oila bilan keldingiz, men qarab turdim. Chunki yolg'on so'zlarga yaramay sahnadan. Hatto mana shu Abdufatning suyunib yuruvida kishi bolasini ko'tarib yuri. G'oila jondi. G'umman g'oilasiz bir narsa yo'q. Bizning ne uchun tag'in g'oila yili deganlar bu yil? Mana shu kechagi saylovlardan so'ng Alloh bersa, ayu malay bulash qaminib o'tirg'ash, hali bek ko'p yetakchilar uyina qaytib ketashak oilalarına. İşten qo'yilganlar qo'l shaba. Qadrli tuganlarim, g'oila yil degash menga eng birinchi bo'lib endi erlar ko'z oldiga keladi albatta. Eng qadrli kishi erib kishi bit endi ana shu qadar qadrlab o'stirasiz. Endi hurmatli xotin qizlar, erlarni bizni bit atiyani biz 18 yoshga qadargina o'stira. Qolgani xotinlarimiz o'stira endi. Shunday qadrli kishi biz kishi g'umman akirni o'savol, kishi bo'lib oyog'ina bosgancha junli sıyır 40 buzoq o'stira. Uni bilasiz endi. G'umman erlar bek qadrli hozir ular tilasa qo'yda uramda o'ynab yotmaylar. Junni hozir divandagina o'ynab yota. Mana bu g'oila degandan biz shulay o'rganganmiz endi. Yo'l aytganda da, sabon to'ylarga da, bayramlarga da g'oila bilan kelamiz. Hatto mana shu konsertdan da sizga yerib qaytib ketasi kelar, sizning g'oilalarga ko'rasi kelar. Mana bunda bek motor o'tirasiz, uydan ishiga yashaysiz ekan, bilasiz kelar deyman. Hali biz shulay Abdulfat bilan birsida Elki rayonida yurgan edik, Bozorli Mataqda. Ondan men avul ismini hozir aytsam dallansa o'ylarsiz deb, Anjira degan avul edi endi u. Shundan mashina anda endi sovuq bir 30 gradus salqin edi. Mashinani qabız almadılar. Hem kitesi artistlar kit almadı. Zalda hali kishi taralmagan, buni bildik endi biz. Shundan avul soveti predsjedatelyi chiqdi da, hurmatli avuldaşlarım dey, artistlar kit almay, qo'ysig'iz fatirlarga olib qaytar ekan dey. Siz hozir artistni fatirga o'rnashtiruvdan da og'irroq bir yo'qlikni unutmag'iz. Şundan zalda xalq gürlep qabındı, misherlerin ko'zlarına o't qabındı. Bizga qaytsinlar tegisi bizga, maqsı bizga, menga da kishi tabıldı deydi. Bundan bulay bulmayındı deydi. Bulay ayır almayız biz anam. Aydagiz deydi. Şundan avul soveti predsjedatelyi oldağı retde o'tirgan bir abinin yovluğun mamık şelinden bir mamıkni üzüp aldı da. Mana men bu mamıkni ulan o'zinchalik anlatayın da, mishel tilinderek, men alay сөйлөшө bilmem, men shel tilindegina сөйлөшөм. Mana shu mamıkni zalga jiberem, kimga kelip quna shularga qo'ytirlar deydi. Bir zaman bizga qaytsin degan kishilar deb o'tira boshladilar. G'oilani o'ngna bitirib bo'lmaydi. Munda durustmi, uyda durustmi ekanini qadrli tuganlarim. G'umman aytganda biz endi shulay deb o'ylaymiz yerlar. Kishi o'zining g'oilasini oshiqqan kishi erta bilan ertangi 4ta uyana, yuvina, kiyina, papita ham uyina qaytib ketadi. Shulay bit. Uyini yaratgan kishi. Ay mana shu retde meni anglagan kishilar o'tira vallahi. Shundan qo'yilgan bo'ldi bular. Bularning yerlari vaqtida qaytmay anglashlar. Mana shu vaqtda ayman. Qadrli tuganlarim, g'oila degan Tatar xotinlaridan men bir o'g'ini o'ylamagiz, men alay yomonlarga tilamayman. Chunki tatar xotinlaridan da qadrli kishi yo'q. Ular qish chiqarga bek joyli, rahat. Chunki kuzdan niq azirlanasiz endi. 4 sutili baqshada narsa bor, shunisining qishga azirlay boshlasiz, tuzlaysiz, varenilarni qaynatib qo'yasiz emi. Kishi rahatlanib divandagina yotirlik bo'layni ko'pchim. Aybat qish chiqar uchun men ishlab turmana yoz yetkash azrak urishcha сөйләшәсе kela boshlaysh ol endi. Alla shu sizning vitaminlardan yema.
Гоман әйткәндә, рус кызлары, марҗаларыбыз безнең ягымлыракта, хәтта татарларга караганда, мин инде гаилә белән гаиләне чагыштырам даимы. Менә сез исегезгә төшерегез хәзер. Берәрегезнең иртә белән уянгаш, янында кешегә хәерле иртә җан кисәгем тур инде дип уятканыгыз бармы менә? Һичбер ялгансыз әйтегез, мин уяттым дип. Бар. Нисә минем күңел булсын дип сөйлисез инде. Кем алай уятсын инде татарлар. Ә менә марҗалар, доброе утро, миленький дип уяталар малай. Ой, шундый рәхәт. Әле миңа доброе утро, Камиленький дип дәшәләр, исем Камил булгач. Рәхәт. Разве татар хатыны алай ягымлы итеп әйтә белә? Гомумән әйткәндә, татарчага тәрҗемә итеп тә булмый ул сүзне. Доброе утро, миленькийне татарчага тәрҗемә итсәң, турыйда турыйда унап чапма кичә дуңгыз булып эшкәнсең. Менә кадерле туганнарым, кая барып җитәбез без? Миңа калса без менә шушы бүгенге концертның кадерен белергә тиешбез. Хәзер яз җитә, сайракышлар кайта, акчарлак кайта, сыерчыкларыбыз, тургайларыбыз кайта Алла бирсә. Һәм менә Габделфәт Сафин да үзенә исемне үзе уйлап тапты. Һәм бүген шушы залда утырган гаиләләр өчен, һәм шушы программаны экраннардан карап утырган гаиләләр өчен сезнең алдыгызда татар эстрадасының ак шарлагы Габделфәт Сафин. Aşık buldum günahsız gözlerine, serli nurlar şağıldı samimi yüzlerinde. Niye deyip min qaradım sen yüzgende ak jilede, bu kuşum bidinle minim, niye kirdin köngülge? Sanğa qıngırav şыңlama, yürek bar tıyalmağan, kuzu kuşısını yaratıp tıyalmağan. Sanğa qıngırav şыңlama, yürek bar tıyalmağan, kuzu kuşısını yaratıp tıyalmağan. Kütüp alam deresmeni, saati tevlik ketin, bir qarasam muhabbetim, bir qarasam singlimsin. Taqta yanına çıqqanda qağılıp gittin yalğış, yazmışlarda yalğışlar var, bu yalğış tatlı yalğış. Sanğa qıngırav şыңlama, yürek bar tıyalmağan, kuzu kuşısını yaratıp tıyalmağan. Toydum, men de toydum, jalılık oralarda, indi ko'zlar bilan qarayım dəristə balalarga. Neşəmə ko'z arasından qoyalmayım sənə qarab, nazlı qarışına urab, dəşəsin yarat. Sanğa qıngırav şыңlama,
Yürek var tıyalımağın Üz okuşasını yaratıp toyalımağın Sınğa qıngırav şımlama Yürek var tıyalımağın Üz okuşasını yaratıp toyalımağın Benim o'qitishim Marziya apa. Мен Мен 1975 елда мындан бірнеше генә ел элек бугай Тукай Кырлай мәктәбенә беренче тапкыр институтны бетереп, укытырга, математика укытырга кайттым. Һәм Гаттелфет минем беренче укучыларымның, беренче классымның укучысы иде. Гаттелфетнең әлдә хәтерлим, беренче рәттә, беренче партада, өченче рәттә утырып укыганын бик тырыш, бик сәләтле һәм бик тыйнак, ялчак кына малай, кичкенә генә шибәр җегет иде ул вакытта, малай иде 6нчы класста. Шушы тырышлыгы аны мәктәп бетергәченнән Казан төзүчеләр институтына алып керде. Мәктәптә ул безгә җырлау сәләтен күрсәтмәгән иде. Гәрчә без аның гармунда уйнаганын, җырлаганын белсәк тә шыпырт кына. Төзүчеләр институтында, наверное, сәләтен ашырга күбрәк мөмкинлекләр булгандыр инде. Аннан соң аны бетергәч без аның җырчы булуын ишетеп шаккаттык. Demek jırşı bulası kese tüzüşçüler institutuna kira kiraginde. Мен шулай дип уйлыйм инде. Шуннан Гаттелфетнең менә тырышлыгы, изләнүчән характеры аны җырчы гына түгел, бүгенгесе көндә бөтен татарыбыз горурлана торган иң якты йолдызларның берсе итеп танытты. Изләнүчәнлеге дип шуңа әйтәм, чөнки Гаттелфет безнең күңелләрнең иң нечкә кылларына үтеп керә торган, иң җирәккә якын җырлары башкару белән генә үзенчәлекле. Без менә бүген үзенең якты йолдызлыгына ул безне Тукай Кырлай мәктәбендә эшләгән, элек эшләгән гади генә укытучыларын, классташларын чакырды. Үз йолдызлыгы белән яктыртты безне дә. Без аңа алдагы көннәрендә иҗатында зур уңышлар, тау чишмәләрдә бернинди киртәләргә дә баш имичә, горур булып, бәхетле булып, таза сау булып, матур гаиләсе белән яңадан да шулай балкып торган, озак елларга балкып торган йолдыз булуын телибез. Рәхмәт, Марзия апа. Нече еллар үткәч, онытылып беткәч, очраштырдың нигә, әй язмыш. Улы төзелгән яра, инде тагын яңа, үзләреңдә җавап көтү сагыш. Улы төзелгән яра, инде тагын яңа,
Күзләреңдә җавап көтү сагыш. Эзлим сүзләр эзлим. Ни дип җавап бирим? Язмыш менән ничек аңларга? Инәдә гомер үткән, без бүтәннәр икән. Сине бит минем яшьлек хатамла. Инәдә гомер үткән, без бүтәннәр икән. Сине бит минем яшьлек хатамла. Сине бик төрле язмыш. Сине бик серле язмыш. Синедә минем керсез үткәннәр. Аллаһ исәлләр сүнми, аннатуны белми. Бер очраша икән ул көткәннәр. Аллаһ исәлләр сүнми, аннатуны белми. Бер очраша икән ул көткәннәр. Улы төзелгән яра, инде тагын яңа. Күзләреңдә җавап көтү сагыш. Улы төзелгән яра, инде тагын яңа. Күзләреңдә җавап көтү сагыш. Күзләреңдә җавап көтү сагыш. Күзләреңдә җавап көтү сагыш. Күзләреңдә җавап көтү сагыш. Язмыш димәктән менә әле Тәслимә Низаминың Язмыш дигән җыры яңгырап үтте, кадерле дуслар. Язмыш димәктән әле күптән түгел генә мин бик милләтпәрвәр кешеләр белән очрашырга туры килде, танышырга туры килде, дуслашырга туры килде. Ул безнең нәселләре белән Алмаз Холдинг şirkәтен җитәкләүче иптәшләр. Менә ул şirkәтнең инде кибетләре, аларның салоннары Татарстанда гына түгел, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Россиянең бөтен шәһәрләрендә дә бар. Аларның хезмәте халык алдында бик зур дияр идем мин. Ни өчен бу турыда сөйлим? Чөнки ювелир сәнгате дә, зәркән сәнгате дә нәкъ җыр сәнгате кебек үк халыкның күңелен чистарта, сафландыра, нурландыра. Бу ике хезмәт тә халыкка бер үк хезмәт күрсәтә. Халыкның күңеле шат булса, халык, татар, милләт узак яшәр. Инде киләсе җырымны мин шушы Алмаз Холдинг җитәкчеләренә, инвесторларга багышлар идем. Яп-яшь чаклар,
uşaq yoqqan idik, yarda balqib qaldı ul. Neşe yıllar suyutu, yüreklerde yandı ul. Neşe yıllar suyutu, yüreklerde yandı ul. Yetli şaklar, madur şaklar, şilli şaklar var idi. Şaklar daydırlak dırlak, yandan şaklar var idi. Yetli şaklar, madur şaklar, şilli şaklar var idi. Şaklar daydırlak dırlak, yandan şaklar var idi. Uşaq yoqqan idik, utni sular oqdilar. Turmushning bir moyulida surilmadi yor sular. Turmushning bir moyulida surilmadi yor sular. Yeshaqlar, madur shaqlar, yilli shaqlar bor edi. Uşaqlar daydirlab dirlab, yangan şaqlar var idi. Yetli şaqlar, madur şaqlar, jilli şaqlar var idi. Şaqlar daydirlab dirlab, yangan şaqlar var idi. Şaqlar daydirlab dirlab, yangan şaqlar var idi. Şekke yüksek idi, onun yaktı nurların. İle şekke yüksek idi, söndürmüşe nurların. Yetli şaklar, madur şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydırlak dırlak, yangan şaklar var idi. Uşaklar daydırlak dırlak, yangan şaklar
Менә кадерле дуслар, мен әйттем, төзүчеләр арасында инде дусларым күп. Менә әле генә атап әйттем, Алмаз холдинг җитәкчеләре бүген монда. Ondan soң минем иҗатташ дусларым да бик күп. Монда сезнең арагызда, менә мәсәлән, бүген килде Татарстанның халык артисты Асаф Вәлиев сезнең арада. Менә Асаф күрен әле кая син? Асаф Вәлиев. Менә Асаф Вәлиев. Өйләнеп килгән бүген бер кешесе бар ия. Котлыйбыз Асаф. Аннан соң менә минем белән күп еллар эшләде. Инде 5 ел эшләп миндә чыныгу алып китте. Айфара җегете Алмаз, Шарифуллин Алмаз менә яшьләргә бик кулай иҗат итеп килә. Айфара студиясенә Алмаз Шарифуллин. Әйдәгез әле, мин бердә тукталганым юк. Бәйрәм җитә бит, хөрмәтле хатын-кызлар. Бәйрәм җитә. Шуңа күрә мин сезне тагын бер кабат котлыйм 8 март белән. Апалар, әниләр, сеңелләр, барчагызны котлыйм һәм сезгә багышлап юлга чыкма, әнкәйләрдән фатихалар алмыйча. Şeşkelerday nazla bizimi Газиз әнкәй үстергән, шау төшмәгән еллар аңа аппак калфак кидергән. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйемнең ак чәчләре, ап-ак чәчкәләр, гомер биргән, иман биргән безгә әнкәйләр. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Мәтрүшкәле шәйләр белән һәр чак көтә аналар. Суанмасын самавырлар, кайнап торсыннар алар. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча.
Татар бизи кол шәрифне балкытып казан кишен. Утка суга тиреде татар милләтен саклар өчен. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Бар дөньяга канат җәйде, татарсыз җир юктыр ул. Татар барда хәтәр бар дип әйтүләре хактыр ул. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Зирәк халкым әйтер сүзен кирәк булганда гына. Намаз укып башын ияр, дуа кылганда гына. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Бисмилла әйтеп эшен башлар, арыталуны белмәс. Аяк басса җир сыгылыр, берәүгә дә бил бирмәс. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Һәр милләтнең үз дине бар, үз кыйбласы, үз халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Даннардан данга күмелеп яшәсен татар халкы. Яшәсен татар халкы. Ызгыштан, талаштан арыган җир ана. Канкоеш сугыштан ул авыр тынала. Без адәм уллары, без һава кызлары. Серләрне бүлешик, тату һәм дус яшик. Кулларны бирешик, сөйләшик, күрешик. Чын кеше исемен без горур йөртик. Илләр күп бит алар, җир ана бер генә. Ул бик зур булса да, ул бит бик кечкенә. Без адәм уллары, без һава кызлары. Серләрне бүлешик, тату һәм дус яшик. Кулларны бирешик, сөйлә
Сөйләшик, күрешик, шын кеше исемен без ғырур йөртик. Бірләшик, бірләшик, аерылмыйк бір юққа. Ни җитә татулык, ни җитә дуслыкка. Без Адәм уллары, без Һава кызлары. Серләрне бүлешик, тату һәм дус яшик. Кулларны бирешик, сөйләшик, күрешик. Шын кеше исемен без ғырур йөртик. Кулларны бирешик, сөйләшик, күрешик. Шын кеше исемен без ғырур йөртик. Dünya bitul Minnen sana da belem kalır Mene yıl yaşar yıldızları da Başta balkar ondan yanır Yolu görsetir adaşkanıga Ondan kumir bulup kalır Dünya bitul Minnen sana da belem kalır Dünya ağır lakin matur Kuşlaşığı bular ağır Şunu belem minnen sana da betelmegen eşim kalır Dünya bitul, dünya bitul Minnen sana da belem kalır Rişvet biri alıp bulamay Bir gün belem kiler ecel Yardımıma muhtaç bulup Kemeder kalır şunu seçer Rişvet birip alıp bulamay Bir gün belem
muhtaç bulup kimdir kalır şunысы жөн yardımına muhtaç bulup kimdir kalır şunысы жön kimdir kalır Büyüşlerimiz Elmira Fathullina, büyüşümüz Alyona Usaşova, büyüşümüz Renat Şaymardanov, büyüşümüz Renat Hayrullin, jırşımız Rafina, юмор hem satir janrında yazıcı satirik Kamil Karimov, Sintezatorda Almas Himadiyev, sintezatorda Ramil Ashadullin, skripkada Marina Shurlikova, gitarada benim bilen 12 yıl birge sahnede Svetlana Gaynetdinova. Tatar estradasının bayançılarımız Rüstem Valiyev hem Renat Valiyev. Tatar estradasının kileşegi Seyde. Tukay bulagi iyesi. Tataristan'ın hem Rossiyanın xalq artisti. Meşhur jırşımız İlham Ağa Shakirov. Abdülfet Safin hem onun suyuklu tamaşaçıları